Uthi makuJanuary zikhosi izinto enkosini noma kuJulayi khona amakhosazane la ungavuma ahlala endlini ahlika yenyuka nomgaqo awaza yaphi ayanyuka ashone ezansi ayanyuka uzibevela dunuse ngalo leli fortune lakhe la phithizela khona avela iqhwabe ingane ayinunusele ngemali ayiphiwe uShembe ivele ingene emotweni adilike nayo intombi yobuya nayo ingaseyona intombi uthi wayenza lento 2018 2019 2019 iyophela kusondela ko-October yayisiqala indaba uyayenza lento lena uthi celela phansi izingane zabantu angani unemali phela unakho kokunemoto ebizayo kanokusho uthena masithi 2019 kwakunomshado ngapha koMtubatuba zikhona into enkosini yale nsizwa koMtubatuba ihamba ngalo ifortuna layo nakhona iyokubisa yafika yawushaya umshado yawubuka umshado yawomunye wayihambela emshadweni ithema iqade isibuya lapha la koMtubatuba ikhona enkosini into ehlukanisa u-N2 upende nje ohlose u-N2 imoto eziyale ezibuya ngakhona ziyangaseThekwini ezisuka ngaseThekwini ziyangalela kwaZulu hlukanisa upende iyeza seqala ukuba nenkungonyana la phakathi kwamahlathi lawa belungu ithi mayisa ngefortuna nayo lensizwe iphuma emshadweni kanti lithelile netruck lize ngakuyona ithi mayisondela kunenkungu iyabonza leli truck leli isisukile kulenyaka ize kumina esicabanga ngabili yabona ukuthi zimbili into ezingifikelayo la manje ukuthi ngiyayikhipha emgaqweni ingene ehlahleni noma ngiyalivumela leli truck yangigoba ngena ngaphansi kwayo yabona ukuthi mangena ngaphansi kwalo lizongilimaza kakhona omngcono angivele ngiyikhiphe ngiyifake ehlahleni omngcono abakithi bayongifica ngibeke ehlahleni ithe mayikhipha le moto emgaqweni ikhombe ehlahleni yasibemeza uShembe yathi hawe Shembe thiwa ikhona into enkosini uShembe wesibili ingubo mahlombe yaqhamuka igqoka umjimba wayo obomvu ethi beyikhonzile ukugqoka bayazi thiwa yaqhamuka igqoka umjimba obomvu ikhona into enkosini yayisimnyabula njengephepha imkhipha ngewindi yayisigaqa yodwa imoto laphana yamthatha yamphonsa nga yasimupha umhlane sikhona into enkosini lensizwe yayisigaqa yodwa imoto lapha yasiphendwa kancane ingubo mahlombe inkosi yesibili uShembe yathi uthema ukhala mntanami sasesisabela thina bawuShembe esiphenduka esawu kanti wena awusho kahle ke namhlanje na uyifunani ingane zami uyiniko bani ingane zami Balulimi wajamuka phasi bisho njalo inkosi yamanaza futhi wajamuka phasi wangaphenduleka ulimi lagcwala umlomo ngoba inayo impendulo lento eyenza ukuthi yenziswa yini ongitshela kahle nomfana uyiniwo bani ingane zami nomfana uyifunani ingane zami lapha yathi sisuka inkosi yamaNazaretha yathi lalela lawo nomfana kusuka namhlanje na uyagcina ungibona lemhlabeni angeke sibonane nawe lemhlabeni ngisho ngakwenza la kuyiwa khona ngenxa yesenzo senzile ithe isuka esiphinde imupha umhlane yathi mayimupha umhlane inkosi yamaNazaretha umjimba lobo waphenduka inkemba eyinkinga kakhulu emshala evole zamadolo zombili yanqamuka imlenze kwangaphuma gazi kwashe ngathi umuntu ushawe izulu ithi lensizwa ubuhlungu engabuzwa lapho ngathi ngangcono ukushaba kangikhipha kule moto ngibe isigaxa kuyo ngalobuhlungu sisabona manje enqamula imlenze ithi wena nsizwa yakithi ngiyakubongela uthi sekusuka lapho senginjalo kwaphela kwamsebenzi yathi uNiyozoShembe kwaze into engavamisile uShembe mase kunezinto angavamisile kodwa ngalo mini uShembe engiflathelile kwaphela kwamsebenzi kwalowo imoto ya beyond repairs bangiphuca yona leyo moto ithi namhlanje nsizwa yakithi njengoba ngikubongela nje uphuma ukuyosebenzela uShembe ongenzeka wena usanethuba lokuShembe akukhumbule akufake ezulwini mina ngaliwe mina ungibona nje sengidlalela ebhotini zotshwala ngiphuza utshwala ngoba indaba yamayisekho ngalowo uNkulunkulu ngisasemhlabeni wangitshela la endlaveni zamehlo wathi ngesiphinde sibona le mhlabeni nakwelizayo la siya khona uthi mina kade ngayivela mina sekusela ukuthi ngiyiwe nje